Na may sudan dire. Hugas na laman ko aning plato kay sugod pa ganyang udtong kinanan. Na ni sudan bay daing na bangos budget bay tag sarami ka buok bay 5 ka buok bay. 5 ka buok niya. Gagmay pag yung kuan. Budget lang usa ka kusi lang napa may ginamos og saging. Mao ni panihapon man na mikaw ni inday gamay kay si dudong ko na masayro pa man in taon bay. Unya kuan kanang si ang duha nako kalalaki panggabi man ilang klase. Inigabot to nilang tulo, sila na may wa nagkaon. Tagsa sila kabok kay kami inday manamig kaon. Saging o ginamos lang ay wa na. Paits ng panihapon. Ka-survive na sa panihapon bay ug man pud problema buntag. Napay gamay pan diri bay, bahin-bahinon po'y kabuntag. Kay ako silang giingnan magpan ra kabuntag, di naman magkanon kay mahal kay kilos bugas. Pan ra kabuntag nya magatas. Kay taod-taod man yung kaon na pud paniudto. Gibudget. Unsa day trabaho sa imong bana na Maxim bay analin?